Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आणि आज फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट एपिडेमिक ॲक्ट 1897 ताज्या मार्फत आमी हे सगळे इन फोर्स आसतना एक एडिशनल आमी सर्क्युलर एपिडेमिक ॲक्ट इनवोक करता आणि ताज्या संदर्भात फक्त एकूच तेका ॲड करता which is in public gathering shall be restricted to the 50% or maximum of the 50% of the sitting capacity for indoor halls or auditoriums, and second is the maximum for the 100 for the open area. म्हणजे भायली पब्लीक मिटींग सुद्दां आसत जाल्यार ती 100 वयली घेवची न्ही. कसलीय पब्लीक मिटींग, कसलेंय पब्लीक गॅदरींग, कसलेंय पब्लीक फंक्शन, एनीथींग ओपन प्लेसीचेर सुद्दां 100च्या वयर घेवचें न्ही. आनी इंडोर हितूर सुद्दां 50% ऑफ द कॅपेसिटी किंवा मॅक्झिमम इज 100 हाज्या वयर जे आसा एट अ टायम, आमी म्हटलां एट अ टायम येवन वचून ते चड आसूं शकता. त्या खातीर ते जे आसा हे घेवचें. अदरवायज बाकी आमी इम्पोज जितके केल्ले आसा रेस्ट्रिक्शन्स सगळे बाकीच्या म्हणजे आमचो सेक्रेटरी रेव्हेन्यू जो अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर 19/12 काडला तो इन फोर्स आसा. आणि टुरिजमच्या वतीन 27 डिसेंबर काडलेले सर्क्युलर इन फोर्स आसा. आणि हाचे नवीन ऑर्डर जी आसा आमी हेल्थ डिपार्टमेंटच्या वतीन आज हे जातली. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे म्हणटा गोय सरकारान कोविड संबंधित योग्य ते निर्णय घेतिल्ले आसा. एक्सपर्ट कमिटीन खंय काय कडक उपाय सांगल्यात. मुख्यमंत्र्या बरोबर चर्चा करतलो. Omicron is now spread, is all over the country. Omicron now, whether you call it indigenous spread or you call it spread through somebody coming from somewhere, it doesn't make any sense because now Omicron is there. Now we have to deal with Omicron. We are not dealing with Delta per se. So the protocol for that is already laid down. But now the load, in anticipation that there can be a load at some point, we have already made all the provisions. At stage 1, if we have X number of patients, where? At stage 2, what do we do? Stage 3, what do we do? Level 1, what do we do? Level 2, what do we do? Level 3, what do we do? That internally between the experts, they have already decided what's to be done. And I think we are pretty much comfortable at this stage. ओमिक्रॉन केशी वाढत आसा. ताच्या फाटभुंयेर देशान विदेशी टुरिस्टां खातीर खासा मार्गदर्शक तत्वां जाहीर केल्यात. 7 दीस क्वॉरंटायन सक्तीचे केला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.